Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors. She said Africa with South Africa separately. Isikolo sigqokile ngizogqoka ise department ngisiyesa ngithunywe ubutomdala eKZN sinenhlanga thina eKZN sinobhuti eKZN sinobhuti abawu-2 khona ubhuti omdala khona ubhuti omncane ubhuti omdala uphethe transport uphethe no-human settlement lama-department awu-2 aphethe yena bese bakhona ubhuti omncane ubhuti omncane lo seyingabeni umkhwanazi obhuti bethu bawu-2 eKZN sikadla ngapha mhlawumbe-ke umuntu ubhuti omdala uthe angizodlulisa la mazwi enduduzo emndenini yonke ney'hlobo nabangani abalinyanele izingane okukhulunywa ngazo sencane kakhulu akabi nayithoba akabi zona ngisho izithombo sengimahlumela abazali abangani bebesabheke lukhulu uyezwa othisha indlela abakhuluma ngayo uyezwa abasebenzi indlela abakhuluma ngayo angeke sikhulumeke ngalo nomunye omncane okuyena osiqoqe sonke ngoba thina silandwe lomncane kakhulu wathi eminyakeni yakhe emibili noma ngabe-3 kodwa ukwazile ukukhombisa ukuthi yini azalwe eyiphethe lezi ngane zonke zisheshile ukusikhombisa ukuthi ziphethile uthi-ke uMthombeni uDuma eKZN njengoba umama kaKhotha ebesho ukuthi kuthe makuvela lenhlekelele uMasizwa ukuthi nalenhlekelele wasesibiza nondaba ezinhle sibiya wathi yena uxakekile la xakeke khona wathi kodwa asiqinisekise ukuthi into edingwa yemindeni siyenze yonke siyenze ngokucophelela engicabanga ukuthi njengoba umama esho ethi njengoba bela namhlanje ngicabanga ukuthi isithe sisemnambithi kwa-forensic kubonakala ukuthi ngoba bephuthuma ukuthi kufanele bezingapha ngasehlotsheni omunye umuntu besimfonele wasiphendula amasishana ile nsizwa yakwanala wamathole engithe nje ngishaye one call waphendula ngathi i-department iyakudinga undaba ezinto iyakudinga kunesimo esisicindezelayo akufani uma ufonela umuntu ongcwabayo uthi mfowethu ngicela uzokungekelela uzongcwabela abantu bakithi nokuthi uthi kunabantu okufuneka okwamanje besuke kule province beye kwenye province ngokukhulu ukushesha insizwa kanala ayisithanga isikhathi ithekshini yimi konke lokho ngizonenzela egameni belishobane uMthombeni ukuthi imndeni asenze konke umama kaKhotha uphinde wathinta-ke indaba kamfowethu wase-Ejozini ukuthi akaze ecabanga ukuthi ubaba wengane akazi uzokwenziwa njani ngoba naka akahamba ngesikhathi ekhuluma thatha ifoni ngathumela imeseji eThekwini ngoba u-MEC nondaba ezinhle babambekile lapha kuno-National Minister umama uBarbara Chris so bakhulumile abazekhululo zeyindizi kodwa ngasengithi-ke nangumama ethi ebuzwa ngepodium ethi kusene-challenge yokuhambisa umfowethu ngoBezulu eJozini wasethi lokulungile sizokhuluma emva kwalapho maseqedwe sizokhuluma sikuthi singabamba ngoba umsebenzi omkhulu we-department ukuthi ilekelele la kufanele ukuthi ilekelele khona yilokho engakusho bazalwane ukuthi nala sinanyathelanga khona kahle isitolele bazalwane
ngoba ezinye zezinto mase kufike isimo esinje siyasicindezela bathina. Thina singcwaba weekend in, weekend out. Onke ama-weekend siyangcwaba ngoba sithende ethe uMthobeni angisuke eThekwini ngizovala ipage lalezi ngane. Ngale eKZN vele sinenhlekelele eyikhona. Khona omunye umuzi nje besikubona lapha eWatbank. Uma uhamba ngemoto yajama ngabe ijamele yajamiswa yini uthe mayisuka lapho kufanele iqhubeke yafaka ureverse omkhulu ngabe lokho reverse noma bhekulu yoshana yayongene eweni phansi uthathe almost 2 days uzothi atholakala lapho izolo ebusuku kade khona I think bemo-8 noma bemo-9 sasuka lapha saya eThekwini savuka eThekwini ngo-3 kwafuna ukuthi sibonke sizila okuzofuna ukuthi sibuyele futhi eThekwini ngoba eThekwini ngathi sebeyindawo ey'nhlekelele nendawo ey'gamele sisho ukuthi-ke kuyenzeka ngesikhathi si-athenda abanye begcine beseleceleni kusuke ngayona inhloso suke nathi sicindezelo umsebenzi kodwa siyazama ngakho konke esingakwenza ukuthi-ke kuhle ukuthi indima mayisemanzini siyivizithe sizoshiya amazinduduzo labo batholeka amancane la singafika ngakhona nisithethelele kusuke ngayona inhloso kusuke ngaphezu kwamandla izinto esikusona sinzima kakhulu KZN ngathi indawo yesigameko indawo yenhlekelele egameni-ke le-Department of Transport KwaZulu-Natal sithi nje emndenini Ntuntu akwehlanga lokungehliyo liduduzeke ngale lesincane kakhulu lena nje oyilasport yabo bonke lapha sithi emndenini uNkulunkulu uyazi uNkulunkulu unenhloso mhlawumbe nesibone manje sibona ngokuhamba kwesikhathi kodwa masahambe umuntu awukwazi ukubona kwasekuhlala inyama sithi nje siwumnyango wezothutha sinani emndenini. I thank you. Sanibonani lo bingelelayo sibonela wahlomana udume ngegama lakho laba baphambi kwami bese ngabafowethu mangithi abafowethu bese ngabafowethu phela beyigazi nasekhaya bese bebathatha njengengane zakhona ekhaya ukuthi abantwana basekhaya njenami njengoba ngiphambi kwenu nje ngibile ngoba phela impela usahamba nenyama kodwa ngilimele kakhulu angikazi ngikubona njena ngangazi ukuthi uNkulunkulu wangibonisa izinto ezinje emhlabeni nala madoda sedlule emzimeni kakhulu ngibonga imindeni yabafowethu ikwazi ukungibekezelela noma kuthiwa sibuya siphethe lutho kodwa babenethemba lokuthi kuzolunga namhlanje asibonga ngokufa kwabafowethu ngilimele kakhulu angazi nje ukuthi angazi imindeni silimele bafowethu silimele usithakalala emhlabeni lethi mengibizayo mina angibize nge-artist uNkosazana ufike kimi bekuJanuwari umcondo yakhe nzima ngoba kwafika emncane wakhulela kimi bengisebenza nabantu abanethalente abangasebenzeli ukuthi buti noma kuthiwa siyitholi lutho kodwa nje ngasiyibona sise-stage into ebengifisa beyenze bazali babo ngibhlungu ngoba ayisafezekanga ngoba ngangishilo ukuthi madoda njengoba sikhulisana nje kanje nisebenza nami ngifisa wenze lokhu nalokhu mina-ke ngeshwa ngashiwa abazali ngisemncane ngaba nenhlanhla-ke ubaba washiya ngesalukazi esakwazi ukuthi simkhombise uthando lukamama lomama bedimusa ekhuluma ethi uMahota so bengibele ukuthi bajabulise abazali bese nesikhathi ngoba ngiyakwazi ubuhlungu okushiwa umzali
uthi masuna samdinga usho ukuthi azokuma usekhona ngabe ngiyakusiza ngalokho nalokho. Emndenini wakwambatha bese ngine-family enkulu kakhulu. Ugogo besixhumana naye noma kuthiwa ingane akatholi besha angifonela athi khotha bakuphi abantwana, ngithi khululeka gogo hamba nami. Afone ngelila ngathi khotha bakuphi abantwana, ngithi gogo cha abekho kimi. Athi othi ngifone masinyane ngibabuze ukuthi bakuphi, nami ngibe ngikulwela lokho ukuthi agcine bathola. Yiwo ngithi bese ngabafowethu kimi laba ngimele kakhulu isizwe sami, ngimele kakhulu. Ngicela ukubonga kakhulu bakumsweli igxatho lambile nathi sisuka ekhaya singazi sizokwenzani. Nethemba lakho noma ngekwazi ukubiza ngamagama ngawani, kodwa ngithi uNkulunkulu akubusise ngimele kakhulu isizwe sami, angazi ngenze njani. Kodwa ngicela ukuthi lokuhlobo besisibakhile nemndeni, ngicela ukuthi kungapheli, asingahlukaniswa abafowethu njengoba beqalele indlela ukuthi bashiya kuyo ingapheli la ayiqhubeke. Gogo wamnotho ngabacela kuba abantwana ninomkhulu. Umkhulu-ke mina bengibiza ngoMagwabuli, umgwabuli wesihlahla nempande zaso. Wanginikela ngomcondo, ngangiyocela mina kusiphelele okumafutha. Mfowethu bangabanayo wasethi hayi ndoda, kunomcondo la awuthathe ukuthi uyokhulisa la, mhlambe khona kungaphuma. Kanti ngiphi strike umcondo bedlulile, bengasumuntu okhulumayo, bekuwumuntu wenzayo, benethalente kakhulu. Kuleya muzi nje kaphilo banethalente abantwana bakhona, njengoba ngimbona ngokuzavava. Akusizi isikhathi esingakanani ifikile, kodwa bese kwazile ukuthi adume umhlaba wonke njengoba sekunje. Sithandana lihlala ngempela, sithandana ngomfowethu, ngoba ngisho ukuthi konke besikwenza naye. Nanosuku ahambe ngalabasele ngalo ngimbuzile ngathi ndoda, besivumelane ukuthi la sizodlela indawo yendawo. Ngamcela ukuthi ngifonakhele umamakhe umuzi ngoba siyatohoza la ezokwazi ukuthi mhlambe khona ngokuphinde eGola siyaphila, kodwa thola umuzi usemncane usengaka. Lokho kuyoba umlando wathi ukuthi uzokwenza lokho. Ngathi le imali wangitshela wathi ukuthi sengiyibekile imali, ngicela siyofuna indawo-ke yokwakhela uma. Njengoba besehlile naye besiyobheka leyo ndawo leyo yokuthi akwazi ukwakhela uma umuzi. Waqhamuka sethi ekuseni ukuthi no, sesishintshile isimo emsebenzini sengiyafuneka. Kwaba ucela ukukhuluma naye lapho ngoba ngikhulume naye ekuseni ngaze ngakhala ngathi mfowethu manje i-process esiyenzayo ayisaqhubeki ngesimo siwayo, kodwa futhi ngicela uxolele sohlelo olunye usuku. So ngamanye amazwi ngisho ukuthi uma wakhe ngicela ukuthi aqine lokho bekufisa umfowethu ngaye. uNkulunkulu nesipha amandla, esinikeza amandla, kusazoqhubeka lokho kwenzeke nasemndenini yakwambatha. Konke abafowethu abekufisa bekushara nami izinto, cha akugcini la, kusazoqhubeka. Ngizohlezi nginabo ubumnyama bobubi, sebefana nomndeni kumina. Ngicela ukubonga kakhulu bafowethu, sithuthuzeke, baqine abafowethu. Mina-ke sengikhale kakhulu bese ngifana nje nabafowethu ngoba ngisho mina ngilimele kakhulu, angazi noma ngiyophoma yini, kodwa uNkulunkulu uzosipha icebo lokuthi sidlule kule simo, siqhubeke sinakekele umndeni. Ngiyabonga kakhulu.
kubuhlungu bafowethu kwenzakalile. Ngoba nami kwesinye isikhathi ngiyisole ukuthi mhlawumbe ngoba bafowethu umnotho nomcondo sangibalethe la engomeni mhlawumbe ngabasabili ngamye ngiyipheke nje. Ngoba sengiyasabi impela ukuthi ngithatha abafowethu abancane besekhona ukuthi ngibalethe sizosebenza sonke, sengiyasabi impela. Sawazi udala Jesu naye asazi besoze njani, asazi sisuke esibatholile abafowethu abafana nje nalabo abasebenza inyanga nabo sukela sibancane sisebenza ngalo umkhonto. Uyawazi ukuthi esilungu sesikhulise moshe esikhulise sibangaka nje isandla sakhe. Ayinzima kakhulu bafowethu wethu ngoba sele nje sibathathu abafowethu esisebenza nabo stage. Omunye usesibhedlela singazi yona isimo sakhe sokwazi ukuthi mhlawumbe siqonde ngelinye ilanga ngoba sikhuluma nje ukuthi ayisiwo wethu. Ayinzima bafowethu ukuthi wangithatha ekhaya wangithatha